Oda Vuku Karadžiću. Vuk je hteo gde god krene da se ljudi opismene, za slobodu da se bore i za jezik kojim zbore. Ostaše nam posle Vuka lepa slova i azbuka. Sad ih piše svaka ruka sa radošću i bez muka. Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. Riječ je snaga naroda. Vuk je dao glas našem narodu. Narod Narod bez bez jezika jezika je narod je narod bez bez duše. duše. Ko čita dalje misli? Bez muke nema nauke. Bez njega nema znanja. Jezik je duša naroda. Doveo reč otvara vrata. Vuk Karadžić, otac srpskog jezika i pismenosti. Čuvajmo jezik